aha ye wei eye Kumase de chemso na machi adwuma yakoso nya ne se ye tete eka kase a eda yachi na santemantemu atorenchemu aboafo mpanimfo na eye anamontuo adwuma se yɛntena se ɛma ensuyiri ɛmfo manfo anase ensei agyapadeɛ yɛhwɛ Kumase mpɔtamu a nansan kame akɔyɛ sɛ ensuo emuna na ɔmanfo ensuru gugyam ensuo pete a na ɔmanfo yɛm hyehyɛ ɔmo firi sɛ ensuo bɛtɔ yi ebeyiri asɛe nneɛma paa Kumase de kyɛm so yɛ beaeɛ baako a ensuo tɔ a eyiri paa emiaeɛ ne dɔɔso ebedi mu nkɔmɔ Opemsuo TV so ni Opemsuo radio ni begin de kwame adu jamfi kumani yɛhwɛ sɛ yɛne asantemantemu NADMO mpanimfoɔ nso bɛtwe nkɔmɔ yɛtiri ayɛyie asantemantemu NADMO mpanimfoɔ ɔpani a ɔkasa ɛma wɔnom Ahaji Tijani Abubakar yɛtaa frɛ no Prince Ahmed ɔno ɛwɔ me nkyɛn meatwe mpini ne ne nkɔmɔ ɔpani Ahmed me mamoni adwuma yɛda ase bebree asantemantemu NADMO adwumayɛfoɔ obi bobusa sɛ afi ɛdeɛ na aba a masɔre ahohare so a mo yɛ adwuma sɛ mo nkyimɔnka ahodoɔ ensamso ahodoɔ mo bɛyi mu ɛnɛteɛ emu fi nyinaa ama mu ada hɔ na ɔmanfoɔ atimi anya asomdwie wɔ nsuo ɛne ne yiri yɛda ase bebree ɛmi sɛ NADMO dwumadie no fa na dodoɔ no firi sɛ de sɛ oyɛ de si ansana NADMO abam anaasɛ NADMO adwuma no sɛ yɛba bɛkyekyɛ mattress ɛna ɛmo ɛne seminar dabi NADMO yɛdwuma yɛdwuma titire paa ne sɛ we are here to prevent disaster what I say yɛbɛbɔ oyɛni ɛho ban na ɛnsɛ sɛ ɔtwɛn ma ade ne si ansa na otu wɔn namɔ ɛm sɛ yɛba resume office no ɛkɔ through the records ade a esisi a ɛha ɛfɛnsɛn ɔtokɔkɔ so crew nti no ɛfa na akɔyɛ egyahyehyɛ ɛna nsuo na mprempren no ɛnam sɛ yɛwɔ rainy season nti no ɛwɔ sɛ etu anamɔ biara ɛbɛma oyɛni a nsuo de ba no bitumi asɔ ano and yɛtumi asɔ ano krompo na bitumi ate the impact of the proliferation and mitigation. We want to minimize the level of destruction. Now here as Kumasi ankasa no there was 17 flood prone areas you identify na mpempa I can say the machines be I dispatch na at various locations time to time obi aye adwuma okopale litisia machine bi ho aye adwuma airport about so ye adwuma simultaneously okɔ ebrema UGCC machine ho aye adwuma okɔkunuma bo ahia so a machine ho aye adwuma na yesa ebe ye gina ba bi faako na yetum na ye de agu ho da bi emi say ohwe banks na bebebre no emi say we decide and na say ehwo afu so e wo say gidi kan clear ho yen ba bi abetimi asesa set no ejegu ansa na tracks no aba abetwe na ye ka say na ye da zoom lion Ghana for ase because mpempi no emi say ye desilting na omujai egu a friend saying a banks no achi by yen eni zoom lion akasa ana wage pene say anwea na say efi bia ye be bia no yen fa mra zoom lion depo ho yen fa ngu ho enji for the past be say 1 week e share dwumade yesi ebinema bia ehɔ ne de ko ye ka so ne ada jofra ase em say wo bo say ye adwuma for the dɔɔso site bia na at least you get not less than 10 workers or drivers, excavators, and NADMO staffs. And uncross so more boy, friends saying, Joe for a fire that won't say, do any BDJ, they'll be providing. Sasna, Uncle Bill, oh, do you want and say, I saw any what I say, Munian Fantunso, or be a do biasi. You won't so, and the mass antimine, a tomb cone. Won't so send a bema a chinano, or be Bakuma say, I said, Meko Garden City. Akwa Jimeni. Ahmed Mame Musa, adwuma mu frase da bay, na ba bia mo aye abedru no,
ne den pa ene say niam ba na mo hu niam ba na mo yi afri monka ho do a mo ye mo adwuma mu me say ye share adwuma ya say last week Thursday na me na supervise this location airport on about so okay who say Friday in so toy na Friday na so toy no it was just for 40 minutes me jinemu am so no to twae I just want to have idea of the flood situation no na me monitor friends bridge no so na enamu no we could see say kaya yes at the certain na ka floods because so no effort yan be drew almost let's say 5 meters what I say can be to make pure bonting no chance say some proactive measures are taking place no and a boa I'm a flooding NCSA 80 ye say ye friends this stretch high 40 meters ye say sa kwako pem a friend saying omo ipeleli ho no what I say na ya san to also from a hustle at the call friends on Naga Junction na ya san to from Naga Junction at the road for Rukum no na kwako join asoka na kwako do ahinsan yes I was if you say so ye e dey kokura friends saying kunonom bo ahia e dey kwa prasa no tu be say senso bia beto bia no won't even say oh so flood that sekura but at least it will minimize the impact no na I say we say two type of friends disasters the artificial disaster and the man-made disaster na natural disaster they won't even so no not to say friends a windstorm and a tender strike what I say but man-made disaster na who say car tie na the friends drainage system but who say fridge will be a usual on pair no or the two drainage system rob polythene bags suddenly we say the bed in say so to bit my train the alcohol and it me boa na a friend saying say anwea no ba na ba beka ho na block you know the more na so neto no e ho atwo kunti enya kwan nko yes ankona yes temofo bia enhu say edumadi na eyi no eyi na eduma because disaster na esi a e say bia me be friend prince am say we friend say Emmanuel obia ho beka NADMO for my mefa we ntum anim Opemsuo TV Opemsuo radio yeso ye de ani di akire niam ba ko enti ensuo dodo a twi faase susu en faase no so ahoden empampi no edosu ho madi ho nkomo pen anya amanebo se empanimfo hwe se ho nsamso no mbe pagam nanka akosoro ene mea bi atete sa afei ubehu drainage system a empanimfo beye eno nso ba bi wo ana ye nketenkete eno nanmofo ede na moso mohu afa ho na ede na moso mo ka kire mpanimfo ana de mekan mu de mu hu ne saa I say your Zoom office no ya yes stakeholders meetings bibri what I say ya ne hydro share ya ne friends engineers share ya ne town council share like all the institutions ni na I say oh hey challenges na dreams na no I say e wo form kakra what I say ana na hydro so o mu huru say ye betimanya sa concrete envelope na what I say for instance airport on about sudden system na ho no say nso to kese pa emuso a enti ahondin na ede ba no say friends say sa friends say kwan no esuama no titimi biemu a ebeboa but wonso eni nipa mayen fa ade no ento aban say enam say aban dumonti no chinchina atwa say aban na eden ebeye ebetibenya friends saying partners akoso bituma ababeboa nanka ebeden say drain systems na say eyenketo no ebeden ya team ebia private developer betimi abam na koso ba beso aban na say because it's just an issue ehwe say your flow ko see na say every obintin ebe affect you na mzama answer dia wo kan meju anu si ye wo adwuma bi wo ho a aban na eye ye wo adwuma bi wo ho ankrankra timi boa bi eba akwan ye nsam ho a Ghana yenim se de ye mra anhyehyɛ sitie ankrankra timi mfa bibia anhyɛ ne sem se wo koye kwan anase bi a okoye bibia tis ne nyinam gi se aban no agitum ma ne kwan anase one aban ne ye dey eka bom eye ye drainage system wo yi gutters ohun na wa anyi ne yi no ho no NADMO e de na mo so mo ka fa ho sampanimfo enhwe a friend is saying, I say, yeah, about a Zoom office, no,
So the music say we went through the records. What I say, and who say you see about train, say a mine and settle and son ye she jumu diasia. Disaster no a best strike so you know home so it was among and 70 can no who zoom lion. Yet a kind of some train no, and also or first so. I say, oh, the Saturday name, remember baby now the friends saying baller no about what I say. Go share Joe Phil. If it didn't say the Yeniska. Nti ebe a samu ntu full mpo ema mpo na aduane e bedidie kam nnom yen omo prince mai ana individual bi wo so a unti ka say dem onye kakra mo fa ntu fuel regional minister ono so ye adom o release drip machines oni mayor ni na o ha machines no isisi wo ko hu ni na say yen kan ye hu mom what I say we individual wo ba I say wo be hu ya oh me pese e put on about drainage no me bo na e pagea ye ne mo akompanyinfo ho na hihye pa so de ba no na mpanyinfo e de muti apem so ye ko yeniwa no ba ma ye ntwen say aban no enye bibia aban ontinye bibia at a time yen hwe me ahodo a ensuo to a eyiri fa omanfo no ebi wo ho a tum se ba bi omo si dan no nyame ne mu ne ankoyi yen hwe ya no ye hwena no he ya ye gina he ya ye hwe dan a ye ne hu wo de wo wachi me de mani na me hu ba bi esie se susu ampa se omanfo timu a ensuo to de mu odin bia e beyira fo mu empanimfo mo so hwehwe town planners surveyors nananom ede na mo so NADMO fo dwuma de mu mahunu na mo ka kire empanimfo se ye mfa yi ntu yi o so medical kan no me say director oruzumu office no you can share all the stakeholders digina no wo bat say a friend reseka disaster regional committee no for instance that say ubenya regional minister woye chairman no benya NADMO director no woye secretary wo benya ohenkese ufri a friend say ahimfie wo benya police commander wo benya prison officer wo benya health worker what as regional health workers na make wo benya a friend say security coordinators armed forces ni nyina no oman no de we na to se beya ebitimi accounter oyene bi ababesi for instance ohena to asase ejama obi obabesi dan ha say ye flapro area me say fie e ye chi ye kan chom se momu nsi sa dan we komutie ya enye say bia kene komu firi ho obi antim no se ohene uton asase de mo obi na say flapro area engineer also obabe awodo sa contract no ana say a friend saying aban adwumani bi a also obetu ho na mo obe certify say yanko ye adwuma e wo so daache ebi de oweni aba no ye free say we say ye sha say ma emra no ye adwuma because said a friend saying assemblyman what identify say I say odi mo obi amana operate a say utu ho na mo no one oba e bi a okohwe EP oba NADMO fo obeje adwentwe oba bi adipa oba bisi dan ebetimi aboa anase emwa se ne be adaache enkofa ohaw emfa ma oman no because see ya no oman no ntimi hwe say nipa ho kire no oja ne sa ses ka de ebe boa nipa no kediye mpuntuo a ebetimi aboa oman no since ye hwe ama adanasi ansa ne ba be ma emo ena wana there be mprempen ya yesre engineers any town plan offices na yesre mu pi ansa no be allocation na result bia no mun consider the disaster risk involved them be ya kanu because one consider that's who de ope anasa kakra nipa no de ma wunti ukoya na china ohaw no ba then you are calling for NADMO me we be nipa no woje adwuma o anasa otu afrikuma asante memo say akwotana ba ifufuro na ohana ba beto me ne wo so na tembe yes say ahemfo ene mpemfo mo kwemu mo fom na nsi fom na say ye de asam betudwa say ba bi say say esi dan ba bi say say car park ba bi say say tu nwuragu a eya mu nti say be ya say dache no disaster eba be simple na enam say di kan so ho anu nti no bi say mitigation no ebeba from na level of friends distraction na epka be si e wo asantememu no eso beti kakra e dia man ade asem na wo ka kire yetiefo ne ahwefo nyina ensutobre ya yadrumi na NADMO atoronchema aboafo musum guso a moye ma afam de e de ebo a manfo yi we de ya disire ana me de betu obi anim yesre
yesre if adibia o free say wadwene mu no ebetim de ohaw abre asanteman bia no yentu ho anamon your numbers betu dwa na wa frag say oh me twa mahu dua bi sei edua no awu esikwan mu ana mahu light pole bi sei abu esikwan mu ana mahu pipe bi apai o ba bi sei ana said obi sidan bi sei madwem no me free say munko hwem yes say tu so anamon na prompt information that will lead us to prevent by otwen ma adinisi na obeka che na aduma at that particular time ba dey na ba be ye kasa so no esra mu asensu oto na nsu oto a mo so mo niam afifie e de betu gata mu no your special program ye ba be once we activate that program no me say e be ma friends man for a busy e court pa because yes ensa so obu a ye mpesa imam ana ohene bi ana odefo bi beba say oh we oyemnana ana yo me facility no mompade no there be we want to set an example say be ya obi so be this aduma na obi say there be yesibesi okoto ball ogugata mu ana say oye bibi say ana oman no etwe na so temi so no enya de a mess had no we last year data e benya on fire alone in almost 1774 fire cases in Ashanti region. The sector minister almost say we record fire cases averagely 50 in a day. What I say? So imagine say, and a fire so no artificial. Was gonna say any tender strike. What I say? So we are now dealing with flood. Make a way am able to say, our negligence. What I say? And the constitution Emma Oyene esi omem enti yen sha se na yen kaka ye ho na yen adepa asante ma be fa nem to mo pa efura antemantamu atorenche mu abofo omokasamafo Ahaji Tijani Abubakar the Thai friend Prince Ahmed ono ene no abonkomo afidie nsu yede na sepa adwuma ne de omuguso a eye sade be ya nsu to a de chamso mpotamu ene mia hodo bi obo so say airport runabout ene chronom afei abohia ahensan chese mia be se dunso a asante mantamu ensuo to dendenden a ebeyira fo manfo no NADMO adwumafo abo pengam omo antrase omo tuwa na mo se omo ma ensugiri emfa omanfo anase ense ajapade abusanfo ye nyina wo chefa wo ye wa afa mu die NADMO fo ye omo die men so menya me die eno be ma o men nso to ayeda etumi ada Opemsuo TV so Opemsuo radio ni menhia ko de kofi me de kwa me adu jamfi kuma ni Madam Wasi.